wa shemata de kama no de kambu aka ho unim kambu afna ho ya fe unim kambu wa she jere e de ashe kambu kambu no when you drip no everyone drip no and what the studios on no wa she jere and odi ashe kambu anwade afna ye ni ate anwade ebi aye ni da o abujan for matisa mo se wa eche bi ene kawuro mo o na kawuro no so de ekoye emre pa kawuro asundwen ka o ekoye pa me pagrau no ayo girlfriend our benya wa hada uni how ene so bia ba abusuafo bia ba for one sedano Emma CBG we stand with you Vodafone together we can Access Bank more than banking latex from your partner for life and My Life Insurance Company Limited. ABY, more fire. Yemfa Okuni Daily Graphic and Shasie Anopei Ewo de Bonkrata na poso ya abedwa so eso. Na ne Daily Graphic animu no na asem no dan ye dia bakrata fa ensia. Penina na sikakura bia hodo ya chese jirigu ye ewo magimo. Ni anye ye nipa bia ye de won kogina court no. Wo mu baako penina no oda Capital Bank no asem na making owura William Atu Esien ene odi atu dwa se kwa edu a ye de abɔ no odi na gina court ya twe no kobe emfie miensa ni no ya amana ye se nipa bi hu ne se wo mammofo chese ne niema waye ne bank obi ye wode awi amanfo sika wopeso okama Ghana fortie we ye owura Atu Esien no papa no oboton so na asem na making wo se say ye ka omo maboa ma omayi sika semagina nation builders here won mayi mu a wo so ye one se ne wo mani sika sematumi agina court no hu se wono wo ka ho dendendendenden ena niema hodo a wo se koso nyinada atumi akoso wo pani enura court no se ewo mu ani atwe ne de ne ko ewo mu a asem no mpanimfo egusu a wodie woni nipa mienu ene ye de won agina court ho no mo se wa ya masika million no wo pepe ahensia ene aduo no 620 million ena chese wa mano ayira sa fansa sio sa fanhio na no kwa edu no so kiremu aka kire mpanimfo se waboa wo my Ghana papa enti mo twe no mo kamfo na chacha no mo kamfo ne dua froso owura Atu Esien ne nsem ode abetudwa na de kratafa dunsia Daily Graphic mu no wutim se nipa oda ho ni nyina yo mo a sikasemu ye twe wabo so ni odi ho ya mere ananamponsa atwe no ho asem aba eye number one Nana Pia Mensa CEO Men's Gold Ghana Limited wanso ni mfonyini na da ha wa hye ne gogo so na mwan kwa edu onso omode abonu ani wabie nokura na de yansi ye to golduo si yesesa golduo Men's Gold no a yese papa yi wobi ye no enhyehyɛ ya woni customers ya no woni wo ye adwuma eye magimu sika to ho ebere so a mede bema mo no yese wadi frodo omo charge ye de abono no na sika ya yesi wadada manfo age eye 1.6 billion Ghana cedis 1.6 billion Ghana cedis ni enchi anamwan yede no egina court no no ono so nnura nanka wose woni nipa mienu a woka no ho wo mo ekopie court yesi court no tena ase ye bodi no Nana Pia Mensa fichu Nana Pia Mensa fichu ni owodi ho mienu aka ho ebodi nu ana chese fichu sa na woba pen na wotena dwam wo enra oba na na chese pie mu ote dwam owura ye sedinam awo balako en wodi atudwa se abrantie ya mabondi a womma yi wopeso o kire sen ene o masi o na mo wa ma na o si okay ene bench warrant wo eti ese de wo awuni babi a na mo wo bia no court ohwehwe no enye se court ohwehwe na hogono so we ye bench warrant ena mpanimfo ayihiwo se na mo wo de hwehwe no dendendenden eti ne Okuni Daily Graphic ensemo a ewo mo bi no the Chronicle ene ye de betwa so na Chronicle so anim no ene eye I saw aninu hu a eye kuro Chronicle anim enyefe bola ne yaboa no ene yede agu nkwanchen saa bri ya wosoafo ye odankra mentema no se
operation clean your frontage ya pa ho ntoma eye adwuma enti nka say wuni pa kro kwan ya no ye behu se ball agu ho wura da ho gatamu aye fia nka ye che wo no afi na bi mu so wonti se dogo bi nu abe na nye ba bia wabusua wei eya Adenta Snake Flats o na bola wo se adwumakuo ye se efre wo Jakora wo so okosesa no egu ho no mo a yesi ekoba ebosome eti bola kenten no a yede ma no rubber tenten no ayema ene ya chichichichi bi wo polythene black mu ene yede egu ho ene fie wura so ame kwan no ho ene amanfo ka se pake ho no mo eti bola no emumuwa ne ne ewomu onyina no Adenta Snake Flats ene egu ho no mo ya omanfo eda ho ne yesi adwumakuo na wo so ombesesa no adwuma no wadaso ya chese eniema enkoyie kura enkoyie ewomu eti the chronicle nsem abode atudwa bi enono na ne edi ho ewo chronicle mu no so for ya wo hwe omayi yenkra to nsem so onimonyamfo kwadwa opon kroma ena ne mfonyi eda hayi na sa digitization ho nsem ya wo mampani abedi akire na no wode kotu dwa eho dawre ene ye wetwene ha no we yatwene ha chese NDC fo gina fa nipa bia wo so onimde efa abefo emfidi ayeda da mu ne edi dwa ho de asesa sikasem no ebi ka o na ntwaye ebi so si etwaye na kwadwo pon kromase se wunipa kro se waye wadwen se sa digitization agenda no pese huhum se ne eniema sikro na nye propaganda na wo ye de a momo transactions nkoa no wase esan sesese wo yo ni so wutumi sandi sika sa mobile money interoperability na wo ye ageniti nei $100 billion ena chese abua omanya Ghana asem na make you abua ma sika watumi enya free mu nyase ne ekwa abanfutu mu ne transactions o manfo ye no baby anema eduro no eti ne wunya da ubon krata di chronicler sansemi bi ewomu yemfa di custodian ento aso na di custodian mu no o say dem fearless fair and reliable mama yi no slogan no yo na animu hwa empanimfo miensa ene wonfonyi da ha mrahye badwam mrahye badwani ma manfo yo wo afutu Alexander Apenyo Makin nimfonyi da ha deputy majority leader no ena speaker Abankin Sosmana Babin onso nimfonyi eda ha ena mrahye badwani ma manfo yo awowo Medina Francis Xavier Sosu ono so nimfonyi eda ha sei na nipa miensen asem afa wo ho nie yesi speaker mrahye badwam achi amehene mrahye badwani odo manfo yo wo Medina no se aprosifo wone wo koka kire so wo abra na omanfo bi e wo ne constituency ho eye demonstration no ehun kire ya aprosifo ai wadwen se da bi papa yi e wo se efra ne atoto na no ye speaker so kire mo se ye nsore preko penche mrahye badwani se ne obi na kan brofo se ordinary Ghanaian bia ye kire no ye ordinary Ghanaian ene ye wo mrahye badwafo no ene ye wo mo anya ordinary so omo nya ordinary no wo say say have you so wonya lawyer keke wabeye mrahye badwani na mrahye badwani so beche no a wo process kwanya ye faso ni akase ya che mrahye badwani eti aprosifo no won fasa kwana so na no na nra edom dodo wo mrahye badwam so de nkrata aba say da bi o wo ye mrahye badwani no ma wo nye superior than o mayi mra ne wo so bi edi so eti se wo say mrahye badwam achi amehne o release have you so na aprosifo onya kwa ye wadwuma o release ne ma aprosifo no onya kwan enye wadwuma ma eniema entumi enkoso eti ene the bonkrata di custodian so ede ya bode abetwumo eno no na the publisher so ede bi aba na publisher ene parliament nsem no a also ede bi aba ha se ya wunya the bonkrata the publisher edanimu kama ni emfonyina chese eda ha se the bonkrata no ebi wom na the Ghanaian Times nie the Ghanaian Times so enie
na ene na moan waje baabia na moan de ho asem no ba ene de ubon krata no yesi court awoda arrest of na moan and 2 others eno so unya the Ghanaian Times a ebi ewo ha sei ya court se ne medical ka no wo hwehwe na moan den baabi owo bia na drobani a enam ne nsa so ena akwanhia ye koso ewo akomadan na wotwe abra wosam wesi ye fenso akomadan drobani ya wono yesi wadu barrier aprosifo si gina wasi minyina hwi pan ka no enye se nya akwanhia keke o nipa ye womu owu prenu wahye nipa nsia the bonkata esi aprosifo ache drobani a na wotwi sa ka no ya ono so mo behwe na mo de no afa emra kwan so abushafo yemfansi wahu awana ebre no aso na yenkoye nim ebre no aso wahu yemfa defender enkwanim bi the defender so ewo ha na omayi prosidom so sahene ene sheriff in town na ohwe ne che no baby ode esie ene sa ne obesi asmile onim se ne post twa photo papa IGP George Akufu Dampare sheriff in town woni na wo se amanfo ahyase eka ene ne bekoyi amano no wo se na prosifo badwuma prosi pani a wo badwuma den na se nipa kro no enyo no na ne ho akodimuo ni ene ho bekwa akodim so wo se papa edue bo na IGP no wo mpeso de mra be yadwuma ni o mayi president so sahene kan say omo build this strong police force wo se president adwuma na wo ye no sesei wo yiri mu tatwe etu nipa kro wo kasa na ahwe wanu ye udidi na ahwe wanu ye wana montom na ahwe wanu ye wo bura na wo buru ye ese bibia ye che so onimu a adie bia ye no Ghana ha no yetimi ya na mra no akwan ne ana chew se emra no na wo ho na ye nimu eti IGP say awana IGP say mra no ye adwuma abusua ma memfa nsi sa bre ya awana meni awana na kasa gumu edie na chese abusuafo akuya CJ mboni adwuma se wudidi ana didi ye wo nanti ye nyasa sheriff in town ya chew ya ne ekoro no EDLM ebi why ozi EDLM why straight why straight ombem why straight why abia wa ya no na misha ebi why no dey bon kata na poso CBG we stand with you Vodafone together we can Access Bank more than bank